clear tu le ngai tha tu te chibai le vek ku le inke result kan update chhole zel do na zanin inkhel tur fixer te po thailang chhole do nang o FIFA World Cup pangai nom chho zela tukin lama Germany kan thla fel towa Netherlands chu kan thla fel le tatlat mai tukin jing lama inkhela Morocco nen anin matchona champion theitura rin kai te soitur nilem loma se thlengsang theitura kan rin ram pani te in matchona hian hun pa ngaya goal khat ve aluta penalty manga chin fel ani nuwa Morocco lam awan nei zoka antrang ta ane inkhel monom taka hian Netherlands mizote poina kantran hiang goal shot tum sari anneya Morocco lam hiang goal shot tum som pani nei thungen inkhel pumpui thlira po Morocco lam ankhel thazoka ball position le in pass dikonga po anin thlau hleya Netherlands in angam lo hle he inkhel line first half a goal alud lava ma se goal shot kan munuala lo tak po seitur atam hle first half bi ka hian Morocco team hian laum takin hun tha anneya onua hian box po na trying goal shot tha tak anneya goal bar apet per chu uyom tak ane first half a hian goal alud lova an trin ta ane second half a po hian goal kan humai lova ma se hein khela be sei phak lo zok Netherlands team hian minute som sari pani na goal ma hruai an khunga goal khung tu hi tu dang ni lovin kodi gak po chu aniya anram tan hian ma an hruaina goal a khung ane hemin no hian in goal dang alu bel zui dong lo ni in alang mana ma se hun pek bel minute som ko pakhat na khel tha mai Morocco team hian Isadio mangin an sipor an su ta talbia ball cross trazet so diopian aluin atau luta goal khat ve ni hian hun pa ngaya an trin zuita ane extra time an khela Verbruggen churon lang sarin minute som ko pasarina safe ro puitak aneya Rahimia goal shot trazet chu ani hian tha takin adan sak ane hemi nu po hian hun tha Morocco lam hian anin siam le nuala ma se goal dang ero alubel zui talawa penalty manga achak zok zon angai ta ane penalty an pe ta Netherlands angkup mener soron ding chok masaberin bonu chu adai dika ma se ni hian olsam takin ding lama apet lut Morocco team tan ewani chonron petin veilama apeta goalban apet pera Netherlands team borok athangal le Masek Clivert choron pen chokin ani hian apet lut lava bonu chubum chiang viuma se veilama apet hi goalban apera Netherlands team tan chan uyom tak tur ane Morocco tan rami mi choron pen chok vele yin agol shot tha tak hi Verbruggen chon alo dan saka mase azakara ball hi lir chuak le hin gola alum lu ta uyom tak ane Udwek horse chu aron pen chuak zui vele ngala ani hi chon olsam takin apet lu ta veilama top corner a thlo lutin bonu chu dive dik ma se abeng man lo ane talbi ronding chuak vele ngala ani point thata ka gola ron pet lutin Verbruggen hi dive dik ma se olsam takin ani hian apet lut Netherlands team Tangerine Timber chu aron pen chuaka veilama alira petin agol lo chiang hle avan uyom takti soitur po ani chialawa a thel dan hi amwal thelin a thel kan ti thei hialang chu Hakimi churon pen chuakin apet gol chon din mun thataka anding theya ma se Hakimi po hian ron pet lut big lovin kibar Verbruggen chu abum chiang leya ma se veilam gol ban chu apet pera uyom tak ane Netherlands team tan thel athiang to lova ma se Somerville khel thatak chu ron pen chuakin apet gol big tat lo mai ko takin kang takin ani hian veilam kila apeta ma se bonu chon ol samzetin aloben chu saka Morocco team din mun atha zuita ane anthiam puipa gol khung thei tak Saibari choron pen chuakin Verbruggen abum chiang le Verbruggen hiding lama adaifa Saibari hian veilama pet lutin hun atop zui ngala Morocco team hi gol thum gol nin an chaka round of 16 anin pet kai zuita ane tlengsang theitura kan rin zingami Netherlands zinkong ero atop ta thong tia Netherlands in record setak an nei chunzom ta zela penalty record an nei cheang reng khop mai World Cup knockout ta hin penalty shootout trumnga an machon towa trum thum zet an chak lo ane kwariat sangni sompali le sangni somni paruka te penalty shootout hi an no pe towa an tlom vek ane extra time trum ruk khel toin voi khatsia an chak bok
Morocco lam hi unbeaten run an nei chun zom zela game somthum pani chung chu an tlom to lova friendly le competitive match azong zonga hian tlom an nei lawani match somthum pani chung hian sangni somni pani FIFA World Cup semi final an lut to wa Spain le Portugal an ne to bok tuntruma hian engang chinge an ni kan thlir ho chaudon ane Netherlands team hi hun pa ngai kan han tiang chia ero kum sangni paruk no World Cup hin tlom an la nei lova ma se hemi nula mai ro avan doi zoka an tang ngun le kodigak bote an khongai thla khop maya Ronald Koeman point in khela zo no a ui thu te a soi ve nge ya ma se tun trumero an van nei trum ani talo ane Netherlands se group e fakhan Sweden gol nga gol khatin an neya Tunisia gol thum gol khata ne bokin Japan chu gol ni ve in pein anin draw pui boka an group atanga che tha pani te kan mang tha zuita ane Morocco lam ero an defense anget khop maya Yasin Bono penalty save po aro pui le tundin mona chuanin Morocco team hi tlengsang theitura kan rin zinga an tel chhole ta ane Tihan Morocco team hian round of 16 an machon tur po achiang ngala round of 16 in South Africa ne tu Canada chu an machon do na quarter final lu thei turin andin mun atha zui ta hle ane Netherlands in khel result chu kal san le tapot ila zanin in khel tur fixer lama lu chho vele donang o zanin apo ni zan ang bokin dar som le chan ve train in khel clear tur om ngal don na som le chan ve hian Ivory Coast le Norway te chu anin machon don ane rampani te in machon tur hi amu nom phian turangai ania Norway lam hian min ron preng to lo tura te po han ngai ta ila an game nu nung bera hachon min preng chiang khop maya tun truma ero en suat om to lo tura ngai ta phot ila thange group size khelzo ta ka andin mun hi han en ta ila Ivory Coast BK group B ya Germany Ecuador le Croatia tenen khan anom hova khelthuma point ruknen pani na ni chungin round of 32 hi anin pet kai ane anmatson tur Norway lam hi Group A ya France Senegal le Iraq tenen om hovin khelthuma tumni ansaka point ruknen pani na ni chungin round of 32 hi anronin pet kai ve bok rampani te football chanchina hin anin machon clear le tur om lem lova tun tum hi tum khat anin machon na tur ani don ane tunge chakzo ka kanrin lomle probability tang hi chang Ivory Coast chak theina chance 27% anga chut ani ya Norway hi 45% anga chut nibokin tuwe chakzo ka inrin ve lomle hengba kain zanin inkhel turangai ven hlober tura zanlai peldar ni le chan ve inkhel munom thler tur aumdo na world champion loni to inelna nezo ta ka pani na ni chunga season top khartu kanti sangni somni pania runner up tinani so France le Sweden te chu anin machondo na rampani te quality han en hit chuan France tan a hau tak lo tura ngai ane so ti ro chon be se lo result kan mu chho nual towa chung te po chu athleng ve thei tho bok France am hi mi tam takin champion tura anrin ber anni meka Sweden teamero champion tura rin nilem lo ma se player an nei that ber tum te po ani hial mai theya tlar malam phei chu an thahle tun din mona hen probability a France chakring hi 75% an oma Sweden lam hi 10% chau anom ve thung ane ankal chaudan han en let vele ta ila France lam hi group pa ya Norway Senegal le Iraq tenen om hovin khelthum an khela an chak veka goal som khungin goal ni chau an chua a round of 32 hi anronin pet kai ane an phu hle te po kan ti thei anga an group pa na kha chuan an dominate le ani kha an machon tur Sweden team lam hi kan soyang khanin ram chhe te soitur an ni bik mi alova group e fa khan pathumna an ne ya bul an tran tra Tunisia laka ulsam takin ne na an chang ma se nula mai ro be sen phak zui talem lova Netherlands in an so prepa Japan team anin ne tok pui le bok point linen pathumna ni chungin tun round hi anronin pet kai ve ane rampani te anloin machon to zathi tum somni pathum ani ya France si tum som pani zet chakin Sweden hi tum ruk an chak ve to thawa in ne to hi tum nga an nei to bok anin machon to ho hi clear le taila anai vai bi ka hian sangni som paruka France 2-1 in an chaka sangni som basare Sweden 2-1 a chak ve thungin sangni somnia France in sikhat fain ne na an changa sangni somni khan
France yang goal li goal nin UEFA Nations League ka an ne le anin matson to ho han clear le thi chuan Sweden team an din mun a che ang reng khop maya ma se football a chon engpo a thleng thei ti kha han the thar le phut taila thange ani pani in matson tur hi chon boruak anei hle maya tunge changzo ka kanrin hlom le player tha tam tak anni hian ankol me ka chaktur zo po hi lo soi thiam ngot a har sari hle France team hian tun din mun in local me ka heng goal somzet an khung tling der towa goal khung tamlama hian tun din huna statistica pathumna anom mek ane an matson tur Sweden team lampo hi goal an khung thei phian maya in local me ka goal sari an khung tling ve der to boka an goal khung konga pheichon France din hian anin thlau lo hle tun trum anin matson le tura po goal alud le nual tura han be seita ila an game khel nung bera chak le draw result nei an ni ya round of 32 knockout ta hit chuanin inkhel munom tak trangzet mai kha be sei ta photila tunge chakzo ka kanrin tepo comment section lama khan thailang donang o heng ba ga nak tu jing dar rukle chan ve inkhel pakhat thlir tur aumle do na Mexico le Ecuador te anin machonang Mexico hi thleng tu jing mi kha an ni ya kumin inela kalme ka chon munom berte jing mi an ni ya Ecuador lampo an phur wang lai tak ni hian Germany ne theingat kha an ni ve bok Mexico lam hi an chak theina sa thi 44% anga chhut an ni ya Ecuador lam hi 24% anga chhut an ni ve bok tunge chakzo ka kanrin lomle FIFA World Cup round of 32 an lu theina turatan hian group B lama Ecuador lam hi an oma Germany Ivory Coast le Curaçao tenen khan hovin bul antran thatok lova tlange turangai niman ma se atop zana Germany an ne khawani kha maktak main an neya chuta chuanin round of 32 hi anronin petling ta hlawani kha chu Ecuador ram pheichon cholte po an puang hiala anlom le ane an matson tur Mexico lam hi kan soyang khan athleng turam an niya group B a South Africa South Korea le Czech Republic tenen hovin khel thuma an chak veka point kuanen tun round hi an ron lut thei ane tun din huna goal ru khungin goal khatma an la chhuwa lova che thatak an ni bok tuna anin matson tur po hian soizui atitam hle ane rampani te an lo in matson to hawa hian Mexico lam hi tum som basari an chak towa Ecuador hi tumli chakin in ne tok tum sari an nei boka tum som ni pariat zet an lo in matson to ane anin matson to hawa hi chuan tun din mana Mexico din mun atha khop maya Santos te hun lai vel phei kha churil ro ron lang chau zok mai inela kalme ka hen soita kang khan Mexico hi gol khung tamlama sompalina anom me ka gol ruk inela kalme ka tun din huna khung to hian an matson tur Ecuador lam hen gol ni chau an lak khunga gol khung tamlama somthum pathum na dai an ane tun anin matson le tura hian gol engzat nge alu kanrin hlomle tunge chakzo ka kanrin tepo thailang donang o kumin FIFA World Cup z chu han soi vele ta zoi ila munom chau khop maya tun din huna Canada Brazil Paraguay le Morocco ten next round anin pet kai towa South Africa, Japan, Netherlands le Germany te kan mang tha to ani ram tha kan hanti zinga Germany le Netherlands te kan mang tha anu yom vewa chuti rol chon hi chu football a thleng fo thin le kan be se lo thleng thin kan hanti zinga mi kha ani ye Canada and South Africa an ne te chu thilmak ani lova Brazil and Japan an ne po thilmak ani shan love Paraguay and Germany an han pet la hlol phei kha chu makti a hlo hle maya keini lampo ka hovin kan tani kha zanin lama hianin thilmak a thlen le kan be sayem tin khelle zel turpo ala chhonua la heng hawa te hian result be sei lo le kanrin lok mi lo ang hi a thlen chho thei kan be sayem inga po chunita se inkhela munom chhozel tura han be sei ta photela thange ole khami ching hathlir tu te tuna ta chun ni tamai se ka channel min ngai hlut sak thina inchunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe lama han tran min han la pui le ta ula thungai nom tak ten in mu chau le zel kan tum don nia tin Germany le Paraguay inkhe result te tin Brazil le Japan inkhe result po tukin jing lama han update ka da towa na clear lo kanom chan min wa highlight sak ta ula kalom le yang ole thungai nom tak ten kan in mu chau chun zum le zel don nia